Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jari mga kakasising kami, alhamdulillah yari na isab kita niyo karihilan waktu sinallahu taala murah-murahan. Dihilan kita niyo taufiq ha waktu ini insyaallah taala supaya makbul maksud na to pakarayawan insyaallah. Labi-labi na in pakarajaan amoy in kahalan sin ambok-pambok den katutan niyo ha waktu ini yari na kita niyo hajaman amin mahuli daing ha mahuli akan tiyo-tiyo dakuman in waktu amin laungta malun na ingumi karena in alamat akon sin kiamat akan limahil na in ini tiyo-tiyo da ko manin nakapin labi-labi na beta nakato sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama Islam amoy in najukup na hati niya pagkasya najukup na wayron nakanapan iban way na hikanap karena inyan katan tupot doon na hadyayan imbya pagbulirayahan sing kita niyo katantan amo na impiagbin kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo hindi na kita manjari kumawa sin amoy in way nakalamod haamin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin piyang langan niya. Dua rain jagahan sing kita niyo piyang daakan iwan piyang langan in piyang daakan subay na to ini pagbulirayahan hinangun ampay piyang langan damikyan pagbulirayahan na to tangkisan supaya kita niyo ini parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in mga sila amo in timututog doon kimakawa sin kakahinang napatarang sin daak sin Allah ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyan wayron pagduarwa in sila halawm likusan sin amoy in ihidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala madtumari in kabuhi nila rihalaw man sing gumi ini. Nayan biyata nakato sin Allah ta'ala
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Adlaw yan. Waktu sin paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahinapusan na sin ini waktu paghaji niya. Laung sin Allahu Ta'ala adlaw yan. Najukup ko na kaniyo in agama niyo. Pag-agamahan niyo, ano ninagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta, nasampurna ko na. Kaniyo inimat ko, doon halaw man sin agama, amuin pag-agamahan niyo, ninagama ko lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam. Sarta, waraditu lakumul islama dina. Iban, magrida na ako, kaniyo, haamuin na maugbog kamo sin agama Islam, amunain agama salamat, wayroon halubilo, jumato kaniya, dan di naman halaw man sing gumini, sampay mabot in adlaw gana-gana. Bihad to. Ati niya, in hisyusyuin mag-agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon kahalubiluhan jumato kaniya. Karena in siya halawm hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sabab niya pasal sin timututog siya roon pamiat sindaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amunin pamuno to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huon salong sin magbibisara ini pakaradyaan magjato aw nadjabala inyan nakasud deng ha tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga sila bariman. Karena intukasun sin Tuhan Rabbul Alamin amon ay mga sila na mamugbog. Mga sila nagkukupur na wayroon na yan pagtukas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila. Karena pini nilain amuin karuwalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala asabiyat to wayroon hidayat jumato kanila. In hidayat doon daha mga sila amuin imay masimpang hindo sarta piaglugtuan nila sin udyot pamaranan nila hinang in kakahinang biya sin napatarang sindak sin Allah Ta'ala pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyan katantan biubutang in mga musibah pagyanon. Karena ini katantan hasupaya matusi hisyo in matan nagparat saya sin pagparat saya amuin lamta matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala miya makad doon hatiranan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena biyayta doon na ini si mga sila nakauna rin kato tanyo nakahati sin pag-agama sarta yaon sila nagmamatuyo sambil iabutan sila si manahot nila in sila wala nakabutas daing haamuin bitikan diarasin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wada Allahul masaiba wal balaya wal mihan rahmatan baina ibadi yukaffiru biha min khatayahum fahiya min a'zami ni'amihi alaihim wa in karihatha anfusahum. Laun sin Imam Ibnul Qayyim Al-Jawzi rahimahullah biutang sin Allah Ta'ala musibah iban si mga balaya amin bala iban si mga tutukasan inyan rahmat ulung kasi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala may tatukasun kitaon bang biya diin in hugot simpamaugbog nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala himinang simpiang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta hasupaya kasaksian si mga malaikatin kakahinang nila dahil di halaw man sing gumini na bang kaya saksian si malaikat in sila tutug doon na amuin pangnindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga malaikat tumawang pa kanila sin
hikataod sinibadat nila karena manghindua sila pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan in sila yaon makasud hatumpukan si mga sila makasud palaumsin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ampunon kanila yung pardusahan nila na hinang nila riha laumansin gumiini karena laung niyain musiba at tawa uno na amuin jumatukay mo wala mo piyagtuuran si barad mo iban si mga bala para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin tutukasan katantan ay inito'y pangilahan sin aun ulong sin Allah ta'ala haipon niya karena maita hikakiparat in mga inikatan na sabot ini in musiba in bala in tutukasan makakiparat si mga pardusahan sinipon karena doon hayaon kumusog in pag-iman sin mga sila muna na in mga kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena biyayta doon han in pananamon mabugat deng mabugat laong sin Rasul sallallahu asyaddu ibtilaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-ulama thumma al-amsal fal-amsal wa in kana lahum bang laong niya doon na yaon in sa bugat-bugat tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kanabihan na bang nila katakinan sandalan in bugat sin musiba sin mga bala sin mga tutukasan katan na doon hay ni mapuklas din kanila in uno-uno na doon hayan tutukasan in asal-asal tutukasan mahinang yaon katan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mahita sabab hikakiparat sin pardusahan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala iban lang niya amo na yan in sa lagbo-lagbo ni'mat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila nagparat sa yamat tan patuhan Rabbul Alamin misan palong niya piagmari sin udyot pamaranan nila ri sila mabaya datungan sinyaon buat malaingkan inyaon hikarayaw kanila karena hikakiparat sin pardusahan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala angkan na makaino-ino sa mga bariman laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in makaajaib in biya mga tutukasan ha mga sila bariman karena inhinang nila katantan yaon na hikarayaw kanila inyan lang niya wayroon jumato kumugdan pahabok bano siya habihaning kahalan niya wat malaingkan amuray mga sila bariman mahita imbariman ida asabatu sarra syakar apabila doon hayan makananam sila sin amuin laungta kakuyakan hakabuhay nila kakuyakan ha family nila kakuyakan ha uno pakaradyaan nila lauman sing gumiini in sila magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsukur sa lago-lago ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pakana khairan lahu ay tuy in kaaunan sin amuin kakuyakan niya o hikarayaw kanya bang siya magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala wa in asabatu darra sabar na bang siya makananam sinbiya mga kamudaratan in siya magsabar pakana khairan lah damikyan inyad hikarayaw ra kanya in amuin jimato kanya tukatan karena sibo da injo matukan niya doon hayan bat ini kasanangan magsukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya pananamunsin kasigpitan magsabar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala
Bihad tutuyin mapatot batukon sinambok pamok ng katutan niyo. Mga kataw tayo mga urana ka mga Islam. Nasa rabiyad to, in panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na insubay tutog doon biyabaw buwan sinambok pamok ng katutan niyo. Akan na, impatumtum sim mga sila, nakauna rin katutan niyo, biya na kanib no Rajab, rahimahullah, inagi niya, ijtahadu fi tahqiqit tauhid. Fa innahu la yusalullahu siwa. Pagtuyuin niyo, paamuhan niyo in kamatanan, sin pagianon panauhid. Atin niya, panauhid matan, biya sin panauhid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahita, sabab amurayan laung niya, way kabaakan dugaing hika, sampai sinipon, harap madto patag-ipon kaniya, amurain, panauhid matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, tunggalon mo in Tuhan Rabbul Alamin, pag-ibadatan, tunggalon mo in Allah ta'ala, pagsabaran sin uno-uno na, tutukasan dihil kay mo, amin wayroon aturon murwaing hakatan sin pakaradyaan mo, subay harap hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, impangangayuan mo subay raharap kaniya, bukon kau mangayo-ngayo tumayak silima mo pamano siya pagkahimo. Kana im mga silayan, hambuok day sab, day nga mga kagunahan na to hatihon, in parkala, sin mano siya, iban sin mano siya, aw niyan sulayan sin Allah ta'ala, amuin, buloyan siya alta mataod, kita undon hayan, bang biya dinin kagisim pagpakay niya sin alta mataod. Aw niyan, isabuayron alta hiril ka niya, na bang siya mu'mining tiyog dan doon hayan, bang siya alta mataod di matong kaniya, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narang tiyo-tiyo atawa kulang, sambil kulang kabus, magsabar hadya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan katantan na makawa niya in kasi iwan ulung lasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan to. Hasin na inyan katantan suway na to jagahan. In bangbiya din kari na to manindukanan sin kamat tanan panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala, kahina wayroon ma-parihara dahin di halawman singgumi ini, sampai pa adlaw akhirat dahin ha siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wat malainkan tunggal isa-isa rasin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hasabab yan, subayra kita harap kaniya, ini mangayo sin karayawan katantan halaw kana mangayo sing kagugunahan tari halaw man sing gumini, bang wayroon dumatong subay kita magsabar, bang yadto rumatong na subay kita magsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Bihat to na sadya mga kataw tayo mangurana ka mga Islam. Inyan hambuok sa lagbo-lagbo amanat, dihil kato sinallahu ta'ala, paginhawabaran na to, insubay na to hikatunay in amanat yan, karena bang nato di hikatunay in amanat, singgin hawabaran nato, pabaran nato, na tanto magkalo in udyot pamarananta iban sing kita hadlaw kanana. Karena biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faida duyiatil amanatu, pantadiru sa'ah. Apabila liupas sinambok manusia in amanat sinallahu ta'ala ron kaniya, na wayroon narugaing jumatukan niya buat malaingkan adlaw kiamat amuin doon hayan malupas na siya wang naliupas in amanat sinallahu subhanahu wa ta'ala. So yan, laong si mga sila kaipa idaatuha kaal idha wusidatil amru ila ghairi ahli pantadiris sa'ah. Apabila himutang mo na in pakaradyaan pamukuntag na po kaniya, na tanto sadya wayron narugaing tumakad na kausin adlaw kiamat,
inyan katantan, magbak na kau iban sindi mo kababayaan. Na mula buat malainkan, bangkaw ini nagpahugot sim panauhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hamin dua ratinggilan sing kita pagsukur iban pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayron puklas sinamal sing kita niyo mga katawtay manguran agama Islam. Aswabyan, ayaw na to kalupahan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya in timbangan na to sa lago-lago. Timbangan na to, ha? Pagka siya in timbangan, doon kita kumawa sin bugat gaan sin ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din siya maghinang. Biya din siya biya mga timinggal sin mga hinang. Habya din aturan sin pagtinggal kaniya. Habya din aturan sin amin pag matuyo niya. Doon hayan. Kan inagama Islam lando maluhay. Bukon siya mahunit. Kana in katantan, biyabay ta nakato tanyo in mapatot na to hinangon, biyabay ta nakato tanyo in mapatot na to halian tangkisan. Wayroon ko lang, in kahunahan na to sadya magmaingat kaniya. Hasupaya, matilosan na to, hauno imputon na to dahin nga mga hinang, kiyaon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyad to siya. Nasabiyad to, di na to hikasusa im mga yan katanta. Kana inyan hikarayaw kato tanyo insya Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya din kagi, singuran na to in pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pangadatan niya, kaya pangasubo, ha Aisha radiyallahu ta'ala anha, ay kawiya din ta in pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin na si Aisha, hulukuhu al-Quran. In pangadatan niya, amuna in Quran. In Quran, in kahaupuan niya to, halaw man sing Quran, dua kaptangan da, bang tapahaupuon. Bang tapahaupuon. Biading kagi, in nakabutang na rin doon, laong simanga sila magtatapsir sing Quran, if'al wala taf'al. Hinanga ay mo paghinanga. Hinanga impiang daakan sin Allah Ta'ala, ayaw mo paghinanga impiang langan niya. Bihad tura, karena ing katantan naglalawan-lawan. Bang kawiyaitaan sinikasud mo pasulga, baitaan na kausab sin sabab sinikasud mo palam sin narka. Ikaw yung magpiyan. Bang haunin putod mo ron, unuin piyon mo. Asabab yan, di kau makasukat pa Allah Ta'ala bang kau rihilan sinarka maita sababing pini mo diha dunya amin ikasud panarka. Nabihan yan. Nabanging kawayan tapalaw sin surga urulunteng kakainang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sin ikasud palaw sin surga. Bihan. Kawauntain pangadatan niya amunin Quran. Hasabab yan ingatun ta bang unuin halawman sin Quran. Sarta urulun na to in salsila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyan sin in papanaw niya. Mag-amal sin dakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Singuran ta siya. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya maghinang bukon kandiri niya. In siya bang siya himinang, inya undakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon siya himinang singkan diri niya. Bangkaw iyan sin Allah Ta'ala sambahayang kamu biya singkita niyo kako pagsambahayang in pagsambahayang bukon Rasul sallallahu alaihi wasallam in naghinang. Hinduan siya sin Allah Ta'ala biya din kagi maghinang. Amo na impia talbang siya madto pa langit hikapito sampai miabot siya pa Sidratul Muntaha pag iyanon. Amin wayroon na maka sampay madto. Misan pa yung Jibril alayhi salatu wassalam wala nakaabot madto. Buat malaing kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaliuray nga amin jangkaan sin ini piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di man jari kadtun buat malaing kan naka sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian
Biya din in panghidayat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hidayat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hatuhan Rabbul Alamin. In siya mamayta hadja bihay ni harap niyo madtumari biha. Amaunin hinangan niyo. Ayaw niyo unyaon paghinanga. Amurad tin kakausan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magpasampay sandya. Karena biyaitan sa sin Allah Ta'ala, innaka lan tahdi man ahbab. Ikaw Muhammad, di ka makahidayat, misampay yung kalasahan mo, kaugan mo, halaw man sing gumini. Why? In ikaw, makahidayat kau, hati niya, makapandu kau kanila, biya dinin ka agi maghinang. Makatudlo kau kanila, bang nila bang sila humarap pakain. Biya, amurad to yung pag-ianon dito, ini hidayat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin mamayta kato tayo sin amin kataan sin hinang. Ampa imatan ini paghidayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama wafaqaha fahuwal haq. Na isiyo-siyo in nakapakugdan sin hinang niya. Doon ha amin pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ng Quran. Iban sindahanan niya, magda, sin pagbogbog sinakamasin Allah Ta'ala, damikyan. Iban sinamuin pamando, ipanghindo ta, hamano siya, bukon ta amuin, pagbayaan ni mano siya, buat malaingkan, dihilan ta siya waktu, biya din siya makahiwal sin, kabayaan niya karnain kita, way parkala taron hayan inyan haantara niya iron sin Allah subhanahu wa ta'ala na bang niya tay maon impagpatumtum alhamdulillah bang di nain siya magbing pakarya sa linya isa-isa niya bihan iban sin Tuhan niya Rabbul Alamin na bang kau na kaurol hatiranan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuaning kasabunnalan pagianon wa ma khalafaha fahuwa al-batil na hisisin nakasulang doon na yan, amo yanin kabatilan mga katawtay manguran hakam Islam. Ang puas lang dito, doon hadya timabtubing pangadyan na to hawak to insyaAllah, ganapan na to dakuman hawak to rukaing, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.